Medtem ko so se prebivalci vasi v okolici vulkana Fuego včeraj poslavljali od svojih sorodnikov in prijateljev, ki so ob izbruhu vulkana izgubili življenje, je v notranjosti vulkana prihajalo do novih eksplozij, pa čeprav so strokovnjaki menili, da se bo vulkan umiril. Čas navideznega spanja vulkana so mnogi izkoristili za to, da so se vrnili na svoje domove in skušali rešiti, kar se je sploh še dalo rešiti. Que logró rescatar todavía algunas pertenencias luego de este desastre y su mascota también. Sí, logré rescatar esto. Familiares extraviados. No, de mi parte pues, pero mi hermana sí está extraviada. Ella no aparece. No sé si está soterrada o la rescataron, no sé. Podobnih zgodb je veliko. Prestrašeni prebivalci se kljub nevarnosti novega izbruha vračajo v svoje vasi, da bi našli svoje najdražje. Nosotros venimos a colaborar en buscar las personas y porque una mi hija no me aparece. Entonces a base de eso nosotros venimos a ver si la logramos rescatar a ella o si la llamo. A lo que nos interesa a nosotros encontrar en que sea el cadáver, por lo menos tenerla. A dejstvo je, da zaradi visokih temperatur lave vseh pogrešanih ne bo mogoče najti, saj so številna trupla zoglenela. Reševanje otežujejo tudi težaven teren ter velike količine vrelega blata, kamenja in prahu na pobočju vulkana. Lava je ponekod uničila cele vasi. Njihovi prebivalci so praktično čez noč ostali brez strehe nad glavo. Lamentable, pues, y esperamos que tenga compasión el gobierno de nosotros de darnos algo, siquiera donde vivir, ¿va? Porque la verdad perdimos todo, perdimos terreno, casa, cosas, nada sacamos. Eso es lo que esperamos, ¿va? Tengan compasión de toda esta gente porque muchos perdieron su familia entera. Evakuirali so več kot 3300 ljudi, evakuacije prebivalcev 7 vasi na pobočju vulkana pa zaradi močnih eksplozij včeraj ni bilo mogoče izpeljati. Evakuiranje prebivalcev je oteženo tudi zaradi strahu, ki se je naselil med okoliškimi prebivalci. Y la verdad es que estuvo bien feo porque toda la gente caminaba para todos lados, los carros, hubieron carros que se chocaron, la gente se caía por lo mismo pues del nerviosismo que teníamos, todos estábamos en pánico. Med tragičnimi zgodbami, ki jih je spisala huda naravna katastrofa, tu in tam vseeno zasije žarek upanja. Eden teh je tudi posnetek Gvatemalske narodne garde, ki prikazuje uspešno reševanje dojenčice, ujete pod ruševinami v eni izmed prizadetih vasi. Deklica in njena družina so že na varnem.